laidos partneriai Vilbra, foto video prekių ir paslaugų lyderiai Lietuvoje. www.vilbrafoto.lt. Na, o dabar suklusti turėtų dyzelinius automobilius vairuojantys žiūrovai, kurių techninės apžiūros galiojimo terminas jau juda link pabaigos. Nuo šių metų kovo mėnesio tokių automobilių variklių dūmingumą techninės apžiūros specialistai tikrina taikydami griežtesnius reikalavimus. Dūmingumo reikalavimai nėra taikomi tik motorinėms transporto priemonėms, pirmą kartą įregistruotoms iki 1980 metų sausio 1-osios. Apie visą tai plačiau mums pasakoja Panevėžio techninės apžiūros centro vadovas Vitas Gudvalis. Naujas dyzelinio variklio matavimas pradėtas nuo šių metų kovo 1 dienos. Šiek tiek griežtesnis jisai tapo, apsukimą didesnį. Bet kol kas žmonės, kaip žinau, pradžioje labai bijojo, dabar tų problemų kaip ir tai mažėja, žmonės įprato, ir mes jau apsipratom su tais didesniais apsukimais. Ir turbūt kažkaip nieko baisaus nėra. Tai tiek, aišku, šiek tiek reikia automobilį pasiruošti. Reikia pasižiūrėti tepalo lygį karterį, aušinimo skysčio lygį, dirželius, tiek paskirstymo vienanėlio, tiek kitų agregatų, kad būtų tvarkingi. Turėtų būti ir pašildytas kažkaip, pašildintas. Temperatūra minimali 56 laipsniai. Žiemą šiek tiek tas būna sunkiau pasiekti, vasarą kol kas dar problemų nebuvo, bet žiemą tikimės bus šiek tiek sudėtingiau. Bet tikimės, kad viskas bus gerai. Liberaliausi reikalavimai keliami transporto priemonėms pirmą kartą įregistruotoms nuo 80-ųjų sausio 1-osios iki 2008 metų birželio 30-osios dienos. Beveik pusantro karto griežtesni maksimalios ribinės absorpcijos koeficiento reikšmės reikalavimai taikomi transporto priemonėms įregistruotoms nuo 2008 metų Liepos 1-osios iki 2011 metų gruodžio 31-osios. Griežčiausi reikalavimai automobiliams įregistruotiems nuo 2012 metų sausio 1 dienos, kurie turi atitikti transporto priemonės tipo patvirtinimo metu nustatytą maksimalę ribinę absorpcijos koeficiento reikšmę arba gamintojų deklaruojamas taršos normas. Be turbinos variklio matavimo yra leista norma 2,5. Apsolus koeficientas, o su purškimu yra įpūtimu yra 3,0 norma. Naujesniem automobiliam, po 2008 metų, ta norma sugriežtinta iki 1,5 apsolus koeficientus. Daugumą automobilių tą mūsų testą išlaiko, nors šiek tiek padaugėja tų išbrokuotų automobilių. Aišku, dvigubai padaugėja, bet labai daug nėra. Ką tik po techninės apžiūros pakalbinome ir dyzelinio automobilio savininką panevėžietį Algimantą, kuris buvo ypač ramus, kadangi mėgsta važiuoti tik su techniškai tvarkingu automobiliu. Tada aš mėgstu važiuoti tik tvarkingai ir niekiek nebijo. Pagazuojama gerai, tai žinau, dabar pravažiavau, garantuots, kad jokių išmetimų nieko nėra ir kūro ekonomija mažesnė. Jeigu tvarkingus, tai jokia prieš nieką neturi. Jeigu toliau, kur išvažiuoja ir atsitinka, tai brangiai parvažiavimai, tie parvežimai kainuoja, ne, ačiū vietą, tai patikrina, tai viskas pagaina, o dabar aš galiu važiuoti ramiau. Reikia neužvaisti. Su kiekvienu gedimu pašalinti ir viskas bus gerai. Skaičiuojama, kad Lietuvoje registruoti dyzeliniai automobiliai sudaro 48% viso šalies transporto priemonių parko. Наша заправочка. Мы в городе Гол. Мириса. Мириса? А, в Гол мы проехали? Нет, в Гол завтра едем. Гол завтра. Сейчас мы... Мириса или Мелиса? Мириса, это, как бы город Мириса, а в район Мелиса едем. Во какая штука. И там что-то в этом роде. Район Мелиса, город Мириса. Ну тут цивилизация уже. Но сегодня мы прокатились офигенно.
Просто Крым нервно курит в коридоре. Вот. Так, друзья, мы доехали до Мирисы. И здесь поселились у гостеприимной русскоговорящей Оксаны. Вот, но нам приходится попрощаться с нашим любимым другом Чентыке. Он сейчас уезжает. Вот. Дальнейшие 2 дня мы будем без него. Он хотел что-то сказать. Говори. Я попиздавал. Хорошо. Давай. Я попиздавал. I will meet you. Давай. We will never meet again. Друзья, это просто рай. Шри-Ланка мне нравится с каждым днем все больше и больше. Еще бы одну Ашварию и в рай. Я люблю тебя, жизнь! Мы ведем наш репортаж с берега Индийского океана, на мотоцикле. с острова Шри-Ланка. Городок называется Мириса. Вокруг русские люди. Вот. Мотоцикль. 250-кубовая бахочка. Honda рулит по любасу. Вот так и катаемся, так и живем. Вот неделя уже катаемся, блин. Еще несколько дней покатаемся и поедем в Абу-Даби на ралли Desert Challenge болеть за Вадима Притуляка. Украина! Привет, Украине. Я тоже люблю Питер по любасу. Невский — это вообще одна из любимых улиц. Made in Санкт-Петербург. А еще этот Петергоф люблю. Зенит. Петродворец. А вы в Ангороде были? Там старинный крепость. Лохи с Украины по очереди фотографируются на мотоцикле возле океана, блин. Потом будет у всех одна и та же фотка. Я на мотике у Индийского океана, блин.
побережье острова Шри-Ланка, город Гол. Очень симпатичный городок. Крикет. Любимый вид спорта в Шри-Ланке. Нет, что в футбол гонять, они вот этой ерундой занимаются. Давай его, загоняй, загоняй. Ловите, ловите, ловите его. Вот так украинские байкеры могут даже варана загонять в Шри-Ланке. Вот эту, блин, побольше. Да это они наученные, да, чтобы народ вот так вот на себя внимание привлекать, да? Ну это играются, тут вообще маленькие. Плюнул на тебя. Своего узнал. Мы присутствуем на детском конкурсе красоты.